Oke sana, baru jago kembali lagi di YouTube Haji G yo. Awak dah lama ndak tampil di YouTube, awak akan jalan bahan ndak awak tampil di YouTube. Asik kerajo awak kini, mangasih awak kerajo awak kini. Oke sana, lah siap makan sadonya sana, membersihkan rumah, mandi, makan di alun lai. Wak biasanya makan di Tampe Kerajo, lontong, lotek, itu biasanya awak makan. Putih aja lah, kesioran awak Ariko, mangase awak, saya Kerajo awak kini. Sapo yang pengen tahu apa Kerajo awak kini, lihat saya sampai habis deh. Daripada nak ada isi konten kan, ancak ngevlog dulu. Kalau kalian suka YouTube kayak Giko, ngevlog kayak Giko, subscribe. Tapi kalau ndak suka, ya ndak salah, ndak apa dong. Oke? Ini cuman buat keseruan. Mantap. Biasanya kalau KP Kerajo tuh angin motor lo ya sana, biar ndak sok baterainya kecil orang. Itu nya. Oke, waktu tunggu saya dulu ya. Mantap. Jadi awak lah sampai di Tampe Kerajo, tapi Tampe Kerajonya lo buka lah, awak datang lebih awal. Yo balik itu sana. Kalau awak karyawan baru kok harus rajin nak dulu kan. Copek datang dulu kan. Ya lambe-lambe yo, kok berang bos. Awak ada orang datang ya, awak lagi kok. Guys, nah iku ya Tampe Kerajo ko meja karyawan pulo, ko meja awak ko meja awak. Di situ meja bos, itu meja bos. Oke. Sebelum Kerajo ko awak kan nyapu lo bagi-bagi kan biasa kayak gitu tuh. Kakak ko ambil sapunya. Nyapu lah. Awak lap meja. Mantap. Lontong 5.000 nya 5.000 penting kanjangan sampai jam 1 kok baru balik yang perak kan. Jadi siap makan kok baru langsung Kerajo. Lontongnya tuh nggak enak dong, tadi alo sekali kok pade tahu dong tadi balik kan kok lontong gua aja pokoknya kayak gitu aja ngangguk-angguk saja berdua ya. Oke, lah siap kesadonya makan, minum, tasiri lah siap kesadonya kan. Waktunya Kerajo, nak kuliah makan ngaji buto dong. Oke, Kerajo itu sebenarnya ngedit yo guys. Ngedit video, modifikasi lampu, ting mobil, itulah Kerajo sabana yo. Dari sesuai hobi jo Kerajo ya. Tapi risiko kok awak mengembangkan usaha orang, ndak konten awak lah do, konten orang lah, nah konten awak lah do. Mantap dikaji dulu lah. Sore biasanya awak video produk proyektor, iko kameranya, iko proyektornya, iko lightingnya. Nah, stay tune di YouTube Haji G, jangan lupa subscribe nak. Awak lembur ya guys, lembur kayaknya pulang malam kok, pulang jam 8. Sebab tuh auto banyak masuk di Action Auto Jiret. Awak videografernya kan terpaksa juga lembur gitu kan. Oke. Santai pulang lo lagi. Mantap.
Oke, sampai siko lah video hariku yo sana. Wak baru pulang ke Rajo pas jam sabalik tadi lemburnya 10.000 1 jam. Kayak gitulah. Dia auto banyak tadi kan, itulah lembur. Kalau kalian suka konten vlog kayak Iko, oke Wak gue besok yang versi lain besok lihat. Mantap. Oke, jangan lupa subscribe yang suka video kok. Dadah.